došla zato što sam studentica edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i plešem tu u ZPC-u. Inače se bavim plesom i u budućnosti bi se htjela baviti plesnom terapijom, pogotovo sa osobama sa motoričkim oštećenjima između ostalog, ali i sa ženama koje su preboljele rak dojke i koje su bile zlostavljane, ali ovo to sad nije takav tip radionice. Da, eto, zanima me ples i mišljenja sam da je stvarno ples za sve. Na ovoj radionici koja traje tjedan dana sa španjolskim koreografom Unlimited Access radionica, danas je znači prvi dan i super je, otkrivamo neke nove stvari s našim tijelima. Isto je integrirana grupa, znači ima i potpuno pokretnih plesača i nas koji smo teže pokretni, ljudi u kolicima, sa spazmima, bez spazmi, sa teže pokretnim rukama, nogama, tako da vrlo je zanimljivo. Jordi je vrlo inspirativan i kreativan, tako da itekako je korisno. My name is Jordi Cortés Molina. I'm from Barcelona. I'm artistic director of a company in Barcelona called Heightened Reality and a collective in physical theater integrated that is called Making a Mess. And this is the second time I came to Zagreb, and it's been great as the first day because last time, 2 years ago, we were only 8-9 persons, and now there are like 18-19 persons, so it has double, and that is fantastic. And as well, it's very important to see how people with or without disabilities, they can make connections and be creative together, because that is the main purpose, to observe, to look the way you see things, the way you communicate, and find these connections that always are very interesting, genuine, strange, weird, funny, extraordinary, always unexpected, I think, because each one of us comes with a very different experience and very different body, and that makes a very unique atmosphere. It's very unique atmosphere because it has kind of a very strong and very fragile at the same time. Jordi, samo ime. A ne, daj baš tako neku veselu, otvorenu osobu koja je tako pozitivno gleda na svijet, znaš, nema kod njega, tipa ako padneš preko kolica da sad tu stvaraš neku dramu, sad sam udrija se nešto, nego on to, znaš, opušteno, totalno, samo nastavi plesat, nasloni se, napravi nešto kreativno s tim kolicima, on baš onako potiče tu kreativnost u nama i to ozračje prijateljsko, čini tu opuštenost i tu neku zdravu atmosferu, bez ikakvih granica, to je, zato smo svi tu, valjda. Privuklo me društvo na ovu radionicu. Premalo mi je društvo bilo nego što sam došao ovdje. A kad si došao? Pa onda sam vidio puno ljudi koji se druže i plešu i onda sam počeo plesati s njima i to mi se jako svidjelo. Pošto sam ja iz Siska, u Sisku nema prilike da se plesno ili izvedbeno integriram u skupine u kojima su recimo potpuno pokretni plesači. Kad sam u Zagrebu otkrila da postoji takva grupa, integrirani kolektiv kod Ivene Rine Sibile, onda su mi se otvorile sve moguće opcije. Počela sam otkrivati što mogu sa svojim tijelom, koje znači nije totalno pokretno, ali itekako može ostvariti vrlo maštovite koreografije, izraziti se pokretom, plesom i ritmom. Plešem radi razgibavanja, da budem gibki, da budem što bolje razgibaniji da ne budem ono krut. Ples kao tijelo vježba, to bi se tako nazvalo. Bavim se plesom inače od 6. godine života, 1. razred sam krenula, ali u principu i nakon toga kad sam prestala plesat, sam opet nekako uvijek negdje ostajala u plesu. Imam neko novo, znači, znanje
Na kraju krajeva, kako prije nisam imala nikakav susret sa osobama s invaliditetom u plesu, sada znam nešto novo i to mogu upotrijebiti. Kao što pokretni plesač se trudi maksimalno, odnosno onoliko koliko želi u svojim granicama tijela, koje također nije beskonačno pokretno, jel? Tako i ja odredim svoje limite ili ih dosežem dokle mi je komotno, dokle mi nije bolno. Tako da ne smatram da se trudim više od potpuno pokretnih plesača. Baš onako osjetila ta povezanost u grupi i osjetila sam onako da su se opustili vrlo lako svi i da smo se baš predali jedno drugome, znači nije bilo nekih previše grčeva i toga, da se baciš nekome u naručje, da te taj neko drži, baš smo onako bili svi full opušteni i ne znam, jako mi se to se svidjelo, pogotovo dio kad smo imali zaklopljene oči i što smo se tražili, to. Sviđa mi se dio kad smo ubacili objekt u cijelu priču i komunikacija preko tog objekta, prijenos energije s jedne osobe na drugu. To mi je recimo onak bilo odlično. I kraj je bio fenomenalan kad smo kao pustili energiju kroz maltene gange. Sometimes when I'm working or try to work with some persons who have disabilities, I need to convince the family or the people surrounding this person, because the person has very clear, even if he has a wheelchair or amputee legs or amputee arms or any kind of disability, but has make the choice and has very strong attitude, but is the people around that they are very protected and say, but cannot dance, cannot do this. Ja sam u duši umjetnik. Vidim da to mogu. Moja mama se čudi. Pokušavam odgovoriti od toga, ali ja idem dalje. To mene jako veseli. Neću samo sjediti doma i gledati tebe. Na početku je bilo malo nezgodno dok ne shvatiš kako možeš funkcionirati, komunicirati sa osobom recimo u kolicima. Ajde, bilo je, recimo, jedna cura je bila slijepa, s njom nije toliko problem, objasniš joj, povedeš i tak dalje, ali s kolicima je problem na početku, znači nekako se bojiš šta možeš napraviti, što ne možeš napraviti, ali kad skužiš da ide, onda je sve ok. You let go. Još jednom. Stretch your arms. Ispruži ruke. Eko. Tako. Super je ekipa. Ekipa je san snova. San snova je ekipa. Poznajem nove ljude, nova prijateljstva. To je bijeg od moje samoće. I can feel as well, it's very dangerous sometimes that because it's somebody with no legs doing something on a stage, everybody goes like, that's great, that's great, that's great. As well as how to measure this. That can be, no, it's great that he's doing that, but maybe what he's doing is not so great. I've been now for 5-6 years working a lot, and sometimes I even get angry because they came here and they start saying,
it's so great to see these poor people on a stage. And I say like, sorry, but it's not that what we really looking for. I mean, it's poor people, as poor people can be other people that they don't, that maybe they look, they are not disabled, and there are much more disabled. Nekako mislim da sam to već samim tim što sam na tom fakultetu davno shvatila, tako da uopće ne gledam je li on u kolicima ili ne, on je meni plesač i prekrasan mi je onakav kakav je, bez obzira. To što je u kolicima je isto možda kao što, ne znam, mislim nije isto, ali svaki ima nekako neki svoj taj teret koji nosi u životu i samo ga treba znati ishendlati. Volim improvizaciju u plesu i to mi je kao, to mi teče recimo iznutra iz mene kao što recimo teče slikarstvo apstraktno ili ekspresionističko, znači nema tu nekog planiranja, jednostavno, naročito ako se zatvore oči, sa glazbom, bez glazbe nije bitno, pokret jednostavno teče, a kad je znači partner isto u tom filmu osjećaj u svojoj glavi, onda može na licu mjesta nastati jednokratno umjetničko djelo možda čak. With the work I'm doing as well, I can have a person who is blind and two persons in a wheelchair, and people maybe in the first five minutes, they think about he moves strange or is he blind? But after 5 minutes, during the rest of the hour and a half, they forget about it because the journey is led by all the 7 performers. There are 7 performers, and yes, one is blind, one goes in a wheelchair, the other one is gay, the other one is lesbian, the other one is very tall, and the other one is very fat. So, it's not a problem. They share a language, they have a purpose, they have a goal, an objective. It's a piece that talks about this, and everybody is in the same ship, and they transmit that. They tell you this, they transmit through their bodies, through the dance, and doesn't matter which kind of body and where you come from. It's just a matter to share that with everybody. I trebalo bi što više toga biti. I to ono što je moja nekakva želja da se u Hrvatskoj baš to onako sve više i više provodi, jer društvo odbacuje takve ljude zbog straha, zbog nekih svojih razloga, predrasuda, da. I mislim da je to, da bi svak trebao bar doći vidjeti ako ne sudjelovati u tome. I dosta se tu osjeća sažaljenja sa ljudske, iz strane društva, i to je ono što, mislim da je to najmanje što im treba. Da se zašto nekog sažaljevati, mislim zapravo onda sam sebe cijelo vrijeme sažaljevaš i to je, spuštaš vrijednost te osobe automatski. Ljubav, prihvaćanje, razumijevanje, pristupačnost, otvorenost. Mislim da treba biti jednostavan s njima i to je to, jer mislim da oni najviše pokazuju tu jednostavnost života. Da unatoč svemu će doći tu i plesat će i bit će ono što jesu i bez obzira na sve.